tene tena goro information che ne rien wo dia ru mo ke lu che la ka male ko la ku ya ta ti wala me ke pa ye ke pa ye no do ra ta di me wa ta ti ka Isaac mal me di long mal ma ba long mal me di long na si mal ma ba mal ma ba long mal ma ba ka ma ni so le mal me di long ya pen mal me di mal ma ba long ya pe mal me di mal ma ba long ko du mal me di mal ma ba taban mal me di tabarik mal me di mal ma ba long yene dia la ko ni ya ben che ne le ka male mo ya ka tam mo cha ka tam che le ka mala ko dia cha tu wala ma Sunday che la te ke wo ni nara taban ngi yene ni nara ko goro information kan ta de me wana ka ti ko ne ya ko ngai wo ta na de tirani yum su bit tirani yum la ta na su ke yum la ta ke yum su bi re che ka ta na ta ka Saturday Sunday bi long balan ne yin kien batanas 24/7 tara te tin chu dier mal ma di long chu dier William deng mal ma di mal ma ba long ne ti yung che la mal ni ala William deng mal ma di mal ma ba long ya ko ngai wona ne ya ramati liyo masabit ka tilyo la 24 sa ko te gen ka ko te lada kala re nyin ke chang pagwir mal ma ba long chan pagwir mal ma ba long time te ka ne di ko long ran ka yu masabit ka ne yu la che ne rien wo dial wi mon wa dial tiatin che le ka male wo dial tiatin anganda moro de tondu ko motivation and awareness che le ka male ka Kenya Ethiopia road buina ka kam na kon ya ka kam panido ka kam tarpam ka Kenya ka kuma ka kam le ya na kon chat che le ka mala ka kam na kon ya chat di mar ko be dang dol ngwana ka Libya Morocco Tunisia ko ya chat che le ka mala ma Egypt mana dola Arabia Ethiopian ka Cairo ka Alexander ka Iskandaria che le ka mala India mana de konta Sudan kita ke Somalia ne de kon che nga ka Darfur ba che le ka mala bi pay ko ni ko pol gara kon dar joli mal ma di mal ma galon ko dar joli ka Tennessee mal ma di long che le ka mala India wala dial tiat je ko la joti ar tera ma til yum sibit ka til yum lat karama te yum lat ke na yum sibit la do ara wona me ka ti ari ala ka o jang ne yum lat iro ru le ka ka anti to iro yo jo ka di wala ne ya ngai ru ne teram ti dong karam che dong che lu no go kon yal ne ga e je ram che dong ko te ko ri ba la ke je dong ji dong ke je karam tu dang ba bu de pos ko tilere bakal ka gaat ka bakal ka na first of all ba jone ne no wala ka timeline na wala mu within the first news gorame ka front line che ka Uganda na li na James mal di long mal ba ka li James again update ka apa na ba update kurna daga fralain wona me ray loka kurna jater me terke e wayami kana garman kur me jater kai wo kana garman kur e jater daga Uganda na ja Uganda me jana ja wo tipti ne ko wala ma ka tipti da dol ja ID de ja jema ne shoda kelu ID Uganda mon borar mo di Uganda mo ja ID de ja jema mana tura de mana uje de Uganda be post ka timeline de no wale mo wa o jong no wale ke time wa ta ke line no wale bai di de be post ka timeline ya bu yene dial ka timeline ba nen ba ken Uganda no en wo Uganda mo na ka je por jana kor ka pajit so mana ID de ma jode ma district de kan ya ta ka tin ta ka bar tin ka ID de ba ka ya ngai wo kor me di
go kur ma chaga na Uganda na ka cha ka je ko amma na ID na kien gara kela ma ID da je panga na ka ID na kien ka je ka donga ba ka le nyo gora ID na kien wo je ba ka pus jira ma je je yo nyo ko share ka ne kon ba ngai ba bu yu mon ko ba nen lu ne Uganda an so kur ma na ID na kien ti kon ti cha ka ID na kien ko ni cha je di yumbo kane ayo kane di yumbo ta ko so jande lar yeno no kel ka ti kon congratulation ka wayami kane ayo kamin go anani jale la ke ja ko joy ba wote na kai di na ya ko proof it's not about bala no Uganda ate ko ke lebe Uganda ate ko la ba ko ka ki South Sudan ba ka ki din Uganda nan ba ger ba ko ka ki South Sudan but ID na kien na ta ka jeb na kien my message to I want to ping amana wayami ma chia kala je ping ne di koni chia ti koni ti do ping la gore jem na kien ba ku te ke bi de na mana war ka na kien ti ngos ke je ke ne wona ne ken ka ngana ma ka Uganda na chang ke la bi mu wa kon be ti mo na ye wala ko me te ne yin tin te ne jang tin ga ba na ke na ba ka je yin te na ni je nya ne je ko me ter ne ye ke duol yene ka ken duol ya yene ka ken Uganda je ne te ko ma ye ne je te ko me de ye jene ne Uganda te ko ID ne kien ti nga me cha no ka so Sudan je bi ko ba je ka chi ma na e wo ba mer ka chi ma na ka Uganda ka du ne ja tin ka dien dong chang je ke ne ja tin to make sure to give the good message to the international community and Ugandan in the war in Pajut we captured we killed some soldier and one of the disease have a Ugandan ID and I will post it in my page and I need all Ugandans who are listening who are sometime come across to my page or who in Uganda from South Sudan in Uganda share it with the Ugandan share this page with the Ugandan and show them that your son who are in South Sudan are diseased. Maybe they will tell them their son is still alive. Maybe they would, the Ugandan government will lie to their family, say, yeah, your son is still alive, but it's already a disease or it's already dead. So we will post the ID of UPDF or the Ugandan son who are killed in South Sudan war. We will post it in our page, and I want you to share that page. Share that page with the Ugandan people where you live. You live in a camp. You live in what you call, you live in Kampala, you live in Arua, share it with Uganda, tell them about, see what happened now, this guy is a disease in South Sudan, he's been killed in South Sudan. So this guy is killed in South Sudan and now he's not alive. And if they have family, they have to inform their families that this guy was killed in South Sudan in Pajut. This morning, how many they killed, we don't know yet. But this guy is the only person we find his ID and we identify him. Please share that one with your friend from Uganda and tell them about it's not good. You send your kid to front line, you send your people to front line, you send your husband to front line and win and kill in South Sudan in behalf of the Dinka. We're fighting Dinka war. You cannot support Dinka. These things need to be, I will forward it to you. Mr. Omar Ali, I will forward it and I will put it on my page later and you will see the ID and you will see the name and the district and where he come from. So that evidence showing Uganda are in the war with South Sudan. But we want to advocate, tell Ugandan people, please don't come to this war. This is not your war. Wait for your own war. So don't let the money that the Dinka paying you, don't let them bring you to death. Because this one will put you to death. And this war is South Sudanese war by themselves. It's a civil war, which is between Dinka and Nuer. So I want this one, I want to put this attention, I want to put this one in your attention, Ugandan people. So thank you, God bless you, and God bless Uganda as Ugandan as a country, and God bless Nuer community, and God bless Wyoming, and God bless SPLMIO. Again, no channel, much more tall artino, Katoka, Linglino, Bore, will be I share,
ke Uganda ni kon tia kam na ke Uganda mo ayo post na wala worka page ka timeline da kama gori je be je ke personal be je ke bi on go ma no ko ko la te ke gol ko ke Uganda eno wure me e Ugandan pa chawo na ka South Sudan ke sha ke ne ku da ban na ko line mo ai mer ne ra me ka na ra me cha na ye cha me de ku me Uganda ka ne ku me South Sudan wo aga kun a tagatin a kel ka ti ko la rodien pan che wo wel nyal ka pa diden ta yar and then che wo bona na muatinin na ka lanken to mi re jing che cha bobo ba tilangu agenda da ror ka ne je mate ka ne ti she bo pan mi shi da wo bentin che ben ga nyal na cha dwai mai kwa di ne ya kwa di ne pal che wo bona cha ko ya dwai mai kwa di ne che kan che rabar che wo bona cha ko ko wo ta la da wo ta yar ko wo ta la da che wo bona cha so ken mi to no ku mi we ka ko worori so che to no yene di ko la tia ka picture la jahane ka picture to kon kwa je book no la bore je o ya ka je ka ne chera me cha le waya me cha nga je ka so kene ni Uganda na me ba ka post ko bit mon ka ne Uganda ba ngai ro cha ka ngai ka nan ka ke cheng roi ke chi ne to gore e ko ne gore me che ne ka mer ka gat kien bi sha Uganda ba ku la ngai ke na gat kien cha ka na cha bra jo ne ka gat kien na ka tin ka ko bara ku la mo ke yo ne cho du ja tin ka du ja tin e chi ka toy ka pa je chi ka toy ka so Sudan Uganda bi ngai go awone ne chura mati ne kam daga jang chura mati so it's a part of the news in the morning ne ta te ka bur wan Uganda na timba but no ko yen ne kon ka tin wi ke chiganin de dan jatin waya me kana yu jatin chenin wa kala report ke ne bine ka report wi mon bine ka report kana ajena ande lar yeno kel ka ti kon de larie mate ka news bi bare ina wale ka baka la wonyo ka je na wale ba le nyoke inform ano che to no ajen gwa che petin no te bilar ma ko ya lode re ju ba te lieb ha news ka je ko ba be ne le ka tira mi chinga je ka news no angu ma le rode re ju be thank you and God bless you and God bless Wyoming and God bless ko be Wyoming be post ko benwar ba ka pos ko be ai wo be pos bi jero la kon bi ka tin ko bi ka te ko re chang ko be mana gana ba ka pos bi ka ngor ma dakke ko be na ba ka pos be te dun be mo ka wor chang ram ti lat ka mer kam be te lat ka chang ram ti lat ko Australia ko ko be te lat ko wo ba kon tor bi chen de be ko lat ka chang gar me te ka UK ma ti dok me na ko de ja ko be dok me ne je ko ne ba gan man ti ping be ko le support ka benora ba ka support ka ba jishien bien ba ka support ka ba jishien de ba ka support ko be ja ko be pos ko kun mo ko ngwa ene kon tiarar ko ba loy ne de kon te ping be boom ne kon te ping ka so Sudan ba loy jen be boom ka be waya be boom ka be di mbor be boom ka ba lo ba ka boom ba na lo ba na be boom ka ba ga wor boom ka be la boom ka ba ga ja boom ka ba ga jo boom ka be boom re no ra ke lu ba jibin tiyo ke lu ba ka boom ka ba ka mo ke char mo bang pi ko ba dorien ba ga ke ne di chere mi chana pal ke rono wala me ne ne je tu pa ne na rono wala me je pal pa inas je pal pa ina rono wala me je la ron mo ga ma be pa ina de pal be tram bir le nyoke wiye ke hunde bi bento rono be ke 2027 tram bir le nyoke wiye bila je ne jin wa chen ke bila je ne jin chen wa de kare ke bi je ne jin wi boye du kamra ke bi je ne jin bu jol gora ke bi je ne jin wi nangi ke bi je ne jin gwar ke bi jeni jin nyal ke bi jeni jin wi ke wi jol gor man nyer man bina bi ko gwar bi dorando nyam bi mal ko be kel ba ngwa ba ka post ba choye ya ka woje thank you and God bless you